Sad news in our area. Gutie twona kindu ta giki no ngari. Kana ka mburi gaciaro kahana ugatire maitho. Ungirora uguo gatire maitho. Mutu hana ta wa mundu. Kanua kahana ta ka mundu haha. Ungirora uguo he kinyamu kiumireire nja. Kuna kitu imetokea nje na kama growth. Haieleweki ni kitu ana kamezaliwa dakika 10 iliyopita hivi. Iko na ulimi, mdomo ni kama ya paka, haina macho, haina mapua. Na maito mwenyewe. Wacha ni pendue hivi. Zinaoneshana kwa sababu wacha kimbele yako. Mimi na kuwewe uko na kimbele. Aya, ndio nimejua. Mimi hata si unajua. Ukirora kahana akana sura, mtu hawezi jua mbele ni wapi. Lakini forehead ndio hii. Forehead ndio hii hapa. Uwo ni kuhana no ngari. Nitumakite muno ni undu toyo. Utie tuona kinyamu kihana uguo. Na ni mumaku. Mumaku kia ndarakumiriri mwana wake. No ngari. Ona nyina ni amakite muno ndarakuriri nginya mwana wake. No angije no guthiara thiye no ndaramucina. Riu turarigwa atiriri no ngari. Nyamu ino tutie tuona guku kuma tuciarwo. Yandi ndirakwira nginya ndiri na maitho. Manirume mbere katire karoga ndi na inioro no rurimi rurathaka ino ni alien ndu turuga atiriri no ngari era tumuke tumutwire ni nyamu iriku ino tuonaga guku ina tumenye ni thina uriku wa ina nginya rurimi rwa mundu ama ni shida gani ina rurimi rwa mundu turamura DNA tumenye no mwene No mwana. Ni ona ngikuhumburiria oe akari kaire tukingiye kina tunyondo twiri na kuria riu turarigwa atiriri ino ni nyamu ika ni mundu no karie karangi ade We, urea. ndio hiyo. Mulika sasa John, ongea sasa.